Hello, tuni KUKI channel vezo se na bon chavilem na hivin tuni a hi Israel in Iran gam sunga Iran ho galvan sip na mun hi ita chu drone na hi bomb drone na hi attack anabolity a hin ahile hichi Israel in iti dana tua ki boina I macha athu alam hela Iran hi attack abol jing the Iran gam sunga hi drone attack aga bol jing ham nichi ipi thu ham ti ho hi in sewit in tu le tu a hi thil iza kai hi in khot le bul pat na hi tu le tu a gal umna Russia le Ukraine ji hi hung hi ji a hi in hi chiwa jong hi a thu hi evet ai le chun hi chi te ni je a hi tu a gamdang ho jong hi I chan ham khana hung boya hi mu ai in tua jong Israel in drone strike hi chi Iran ho galvan sim na mun khat hi attack agaboli ti a hi mu ai in hi chu hoi lai attack a bola hi chi tabang hi ni tabang thil so ma a hi lo la koi gam hin hi chi chung chang a hi reaction a hin bola don but na ho a hin pi am ti hoi ga velewen hi chi article za chom ho jong hi mu de wa hin tu chunga hi hi chi chung thu hi atam zopia western country ho hin aha sei le jingwi ti hi mu a hin hi chi wa jong hi ga velo chun New York Time a hin ti chu US media ho a hin ngama hon ana sei na wa jong hi Israel in drone attack hi Iran ho facility a hi drone attack anabolity a hi official ta a jong so ta cho phone do na ana navy ti ho jong hi mu a hin hi chiwa keu hi lovin hi chiwa jong hi ga ve ke lo han New York Time a hi chi to bang ho hi ana ki sei ti a jong hi chiwa jong hi tweet bol ho jong omin chule hi chi CNN jong hi ga ve ke lo cho western media lang ho hi kinen ama hon jong asai ki na wa chu chi drone attack ke bol hi Israel ho khut ai Israel hon abol ai hi chiwa Israel hon drone attack abol hi Iran ho military plan hi attack bol na dinga ab ai ta hi su set na dinga attack abol hi ti a hi US media ho jong hin report abol vi ti a jong hi chiwa jong hi mu a hi ni chiwa jong hi ga ba ke lo chun Israel news a hi ni chi The Times of Israel ti hin hi chiwa Israel ho jing jong hin ama ho jing in jong hi ta cho pom na nei ba ama ho jong hin report ki bol vi ti a hi mu a hi news kan khana ki sei na a cho hi le hi chi Israel hon Iran attack a bol na chunga hi Iran in imacha reaction a hi lawai le Iran hin imacha phone do na a hin nei poi hi chi chung changa hi don put na a hin nei poi ti a jong hi mu a hin la hi chi ba hi Iran ho hin ipi bola don put na hin nei lo ham iti a hi le tu chunga Israel in drone strike aga bola hi chi ba hi Iran ho I macha asit lo chule Iran hon he ta chu na do dal do theu I macha asu se zo lo je a hi akipa ven Iran ho hin Israel hon jong attack evolvin I macha asu se zo po ve ti langa hi ki pa ta umuwa ta chu I macha don but na a hin nei lo ai ti a jong hi news za chom ma chu isim su ai le chun hi chi ho hi akizin a hin la Hiltiva BBC News in ipi asai kitam til BBC News I had de wa in zan hi video a jong chu kana sai ta in PM Modi and documentary a see movie ti a jong chu kana sai a hin ama hon a sai na wa cho hile Iran se ti hin Iran ho hin don put na a hin neven Hiltiva drone attack pen hi Israel ho khut hi Israel ho hin Hiltiva drone strike a hin bol now hi Isfahan kitina hichilai mun hi su sit na dinga strike a hin bol ai ti a hi a sei ti a hi BBC news ho hin report anabol kini ti jong chu mu a hin le hi chaba Isfahan kitina hi hoilai mun ham ti neu cha ga belo hen chi Iran map a hi in Iran map sunga hi ga velo chon a hopi tampi a hin la hi chaba hi Iran khopi a jong hi
galvan man cha ho asim now drone hian lang missile hian lang ipi hi zong le asim na thupi pe na chu hi chi Isfahan kitina mun hi a hi in hi chilai mun hi tu chunga Israel ho hin hi chi hi su si ding ti a hi chilai mun hi target a hin bol wa a hin ka mo hi in a hin lai chwa hi koima a ki su kha poi a hi lo le hi chi drone hi na awang hi meina satai na kangen a hin la I ma cha khuti ta thil poi mo ho hi akang se poi ti a hi amo hin report anabol vin chale news za chom choma jong che event nai le chun Israel hon stride a bol na hi koima athi po in aban le I ma cha jong asu se poi military van ho tilhan galvan ho hi I ma cha asu set am poi ti a jong hi mu a hin a hi le tu chunga Israel in hi chi to banga drone strike ipi bola thip be a Iran gam sung hi attack a hin bol jing ham Iran in ipi asu set ham ti a hi le nichiwa hi Iran in ima asu se poi na Iran in Israel a hin su boy na jong de poi Palestine le Israel wang chu aphat changai ke boya hi chiwa hi Palestine ho support pen hi Iran ho hi ti lo wa hi Iran ho honga Israel asu boy na hi ima de lo wa hi a hin la azi hi evet na news dang ho jong chu iga simai le chun tu a hi phat masalaya jong chu video kana sim na Russia le Ukraine ki boy na chungchanga hi Russia ho hi Iran in drone ho supply a hin bolin hi chi Iran ho drone sima hi Russia hon hi chi drone ho mangcha chu Ukraine ho hi attack a bolin building izat ham khat jong asu sit pe ti hin a hi le hi chi Ukraine ho hin Turkey ho drone sim pen Turkey hon drone asimo ama hon la ajong asimo director kiti drone mangcha chu Russian teng hi izan ham khat asu sevin hi chiwa hi Russia ho mi tampi jong athane Russian se pai ho jong tampi athane ti a hin Russia ho jong hin tu a hi Iran a ko na hi drone izan ham khat hi cho dinga phatsa na anei wa hi hi chi hi report akimu dan dung zia chole Iran ho hin tu a hi Russia ho dinga hi drone ho hi asimoven drone ho le missile neu cha hoi asimoven neta chu Russia a hi October 2 kum October bel hin abona hi deliver bol theitan te ti a jong hi mu a hin a khuti a hi le tu le tu a hi Iran ho jong hin nasata a agam sunguwa hi galman cha ho drone hi hanlang missile neu cha hoi jong le hi ta chu man hom ta hi Russia ho dingai na sata aboi pi lai ta a hin ze a chu Israel ho hin hi chi drone asim ho missile asim ho Iran in drone le missile asim ho hi asu sit thein dinga hi chi target na chu attack agabol hi ti a hi mu a hin hi chiwa hi Iran in Palestine ho akit ho pizza attack a hi ti wang hi akimu po in tu a hi Iran ho hin Russia a dinga drone a hi lo le missile ho asima hi ta chu amo hin Russia supply ding ati za a hi chi ho su sit na dinga chu Israel in hi chi to bang drone strike hi anaboli ti a hi mu en mi khan khat chun hi chi wa hi a hi le hon India te hin Russia a kuna galman cha ho icho jivin Russia ho hin galman cha hi ta hi India a supply zo wa hi le ipi bola ama hon hi zo hi anei lo ham tele hi chiwa hi a bol khil khano Russia ten a hi amoin galvan anei lo a hi po in a hin la Russia ten galman cha asim ho hi lin a hin a distance ho jong hi missile asim ho jong hi continent to continent ta attack thein ding a hi lo la bomb len ta hoi asim drone asim ho jong hi man tam ta drone attack drone ho hi asim ho a hi in ze a chu tu chunga
Ukraine ho ga tek na dinga niaw cha bunker niaw cha ho ga su sit na ding a hi lo le teng ho kap sit na dinga asim ho lin a hi ni ho za sanga chu ti a hi chi Russian Ukraine ho ga tek na dinga hi Iran ho galman cha ho hi ahun be me hi chi ho hi kimang jong le a hi thei ti a hi amo in agel a hin aji chu Russian ho drone khatman hi tu a Iran hon asim drone som lang hi ki chodo zo a hin aman hi I sa mai le chun Russia ho drone khatna hi Iran ho drone sim som lang hi a ki chodo the ti a hin hi cha chu man hlom cha ita chu kamakazi kiti drone ho hi Russia ho hin Iran a ko na hi cho ding agon a hin hi chi kamakazi kiti ho hi phat masalaya jong chu kana sei ta in hi chi hi drone ho jong hi zat chom a hi iga he theina devin chwa he alim ga belo hen drone hi zat chom a umin khat hi attack drone kiti a hin khat hi kamakazi kiti a hi ni chi kamakazi kiti pen hi ga belo chan hi chi la ya hi camera bo ki koya ngai ta chu ama hi apum changai pu ke the a hi bom tawang a hi hi chi hi kamakazi kiti chu ipiham tele suicide bomb tawang a hi hi chi hin camera uma ama hon hi chi control a bol ba hoilai pen chu su sit ding agot ha me chalai mun chu target a bol wa hi chi drone hi lenga hi ta chu pu za jing ama hin hi ta chu attack a bol la drone jong hi chalai mun a chu pu ke jing hi chu ho chu suicide bomb kamakazi kiti a hin la hi chi ba attack drone kiti ho hi a hi kiting la chun hi chi vai camera ho ama hin a koi wa na camera a koi ban wa hi missile ho hi chi drone chungai fit a bol wa hi ta chu hoilai mun chu attack a ball ding ham hi chi dan dung chuya chu chi missile bo hi lenga a missile on attack a ball zo ting le hi chi drone heung kinong le kina amuna kinga kit ji a hin la hi chi kamakazi ki ti pen he a hi le akipat na ko na lenga a target na pen chu akap ke jing ta so amazon po ke tha ji hi chi chu iga he thein diwa drone dan ho a hi lo le drone attack drone ipi ham kamakazi drone ipi ham ti ho iga he thein diwa iga seo a hi in hi ze a chu tu a hi Israel ho hin hi chi to bang Russia a dinga Iran hon galman cha tampi asiam pi wa na ama hon sop liding ati za hi Israel ho hin Iran ho missile sim na mun ho drone plan a bol na mun ho hi attack a bol hi ti a hin hi chi attack a bol wa hi ipi Israelian phat chom pi ham ti ai le hi chi wa Israelian a phat chom pi chu ima ambe lo hi jong le Israel hin Ukraine hi akitho pi a hin hi chi wa attack a bol wa hi ta hi missile ho drone ho asiam ho hi asu sit pi the ai le chun I chan ham khat hi chewa hi Ukraine a dinga hi pan pi na the hi Ukraine a pan pi the naw chu hi chi chu a hi ti hi tu le tu a report mu a hi hi chi a chung chang wang hi kitchen ta Israel hon hi chi ji a hi Iran ho hi attack a bol hi ti set wang chu a ki ji po in hi jong le news za chom ho hung kila khoma a hoita research a ki bol dan dung ju ya cha hi le Israel hon tu chunga hi chi Iran ho attack a bol hi a hi le Iran ho hin Russia adinga missile a hi in drone a hi in yau cha ho tampi asim je a chu hi chi ho su sit na ding nga chu attack a bol hi chi attack a bol hi Ukraine adinga I chan ham khat phat chom pi na hung thei hi chi ho chu su sit nai le chun Iran in Russia supply a bol thei lo ding a hi in hi chewa hi Ukraine a dinga jong hi chanam khat pan pi na hung thei a hi ti za chu attack a bol a hi ti zo a hi akimoi ti chu iga he theine divine se wa in chule US media ho hin a sei be ki na wa chu a hi le hi chi hi a China a hi poi hi chi apat na hinalai a hi tu a hi Israel in US a kisim ho F-15EX ho le nga GBU
57 ho mangcha hi ambana jong attack hung ki bol beding hi chi Iran ho nuclear plant ho hi hung ki su sit pi beding hi ti chan ge ya jong hi western media ho hin ana sei kit of it hi chi wa F-15EX kiti le GBU 57 kiti hi ipiham hi ho jong hi USCM ho drone ham iti ai le hilo ai hi chi ba hi ga velo chun F-15EX kiti chu hi chi to bang van leng a hin a khoti ai le chun Israel ho hin hi chu to bang US ho van leng ho mangcha Air Force in sola hi chi to bang bom lin hi chi hi GBU 57 kiti pen cho hin bom ma hi chi alen a hin hi chi ho hi chi van lenga hi ta hi fit a hin bol deu hi ta chu Russia ho ki thu pi na dinga Iran in missile drone asim na mun ho hi chi ho mangcha Israel Air Force ho jong hin attack a hin bol deu hi tia hi chi ba aga seina cho a hi chi combo ho mangcha a jong hi attack hong ki bol na lai ding a hi tu chunga Israel in drone attack a bol hi apat na a hi ti a jong hi western media ho hin report anabole ti jong chu mu a hi aji chu hi chi Iran ho hin phan ma sa jong chu drone tampi supply anabolo wa wa chu neu khat hi Russia ho hin hi chi Iran a ko na he anaki cho wa ita chu Ukraine gam hi attack ball na hi ananei wa hin ananei na wa chu ama ho jong hin I chan ham khat na hi chi aphachu me hi chi a success thowi ti a hi agial wa hi je a chu ama ho hin Irana ko na hi chi to bang drone ho hi chi sanga tam zo nen simpi venlang missile ho jong neu cha cha bunker ho a hi lawai le mon neu cha cha ho attack theina ding short range ho hi nen simpi venti a hi Russia hin Iran hi nga hi older abol hi hi cha chu Iran jong hin hi chi tua Isfahan kitina muna hi asiemo ve ti a hi ni cha chu hi chi Israel hin ni chilai mun ho chu attack a ball hi ti a chu mo a hi in hi cha chu mi tampi hin tua Isfahan kiti hi chilai mun hi hoita Iran hon jong protect a ball hoita aven bit lai ta wa hin hi jong le tua Israel in hetman lo akigin lo ka wa ti ding hi ta akigin lo ka wa hi cho hi kisu sit thei kha le ti a chu attack a hin ball hin Iran hi het thei liu khat chu US keu hilovin European Union a hi in Japan a hi in gam tampi hin sanction a bol khum vai ta chu gam za chom chom hi ki gol su jing chi Iran gam in nuclear weapon asim do thelo na ding te a hi pan ala over sanction ho a bol va Iran gam sung ai thau tampi hung pot do a hin la hi chi thau ho jong hi koiman Iran gam sung a thau na cho lo de wa hi ti a hi US in jong gi na ane a hi in anji chu mi tampin thau tampi is chi Iran gam sung a ko na hi cho hen lang hi le phat khal le amao jong hin sum a hin hau teng le nuclear ho hi a hin sim do theina lampiu a hi in tu chunga Iran in jong Russia adinga nasata hi chi drone le missile asim na hi ita hi tu chunga Russia hoi akitho pi ai le chon phat khal le Russia ho jong hin a nuclear ho hi Iran a hin pe ki theina ding lampi a hi ni za cho ma ho jong hin a lampi hi a ki sim to wa khanen khat hi ta hi ki tho to wa pangu a hin la hi che ba hi Indian content aga sei lo hen India adinga wang chu I ma cha impact loading a boy na hi I ma loading a hin la China adinga wang hi nyau khat hong boy mai the a hin US in I chan ham khana sanction a bol wanga hi China hin hi chi Iran a ko na hi thau a ki cho jing a hi je a chu hi chi Iran hung boy ta hen lang le China adinga wang hi nyau khat wang chu a boy na hung umen te ti a hi mu a hin la tu a hi drone attack Israel in a bol zawa jong hi China in a hin sai chu a hi le hi chi ba hi I to banga Iran gam sung boy hen lang sanction bol lu jong le
China in Iran gam sunga thau ki cho hi kinga lo ding hi ti a hi a hin to sot ki ne ti a jong he mu hin a ji chu US a ki kumai le chun alang khat langa apan pi ding chu China hi tho tho a hin China hin itiam khana Irana kona lahi jong le Russia a kona thau hi nom ta ki cho the a hin a hin la tu a hi ama ho jong hin Iran ho hi a hin to sot nin Iran hon alung aniaw lo na ding a hi lo la kho sa lo na de wa hi ama ho jong hin a hin to sot ge na beti a jong hi report mu a hi cho i vet nai le politician ho a hi la vai le politics lut ma jing alang a hi i ati theidem ti a hi gal hi cold war type dan de wa hi lang khan in US in thil khat a bola mi khat a yang bolai le China in alang khan a to so China in khat hi a yang bola hi US in lang khan a to so hi ta hi China le US ki ka azong hi politics na sata hi ta chu ma na tu azong hi China ho hin Iran ho hi i to banga na gamu poi han lang ha sat na tu zong lo chun nagam sung wa China in thau ki cho ho hi kinga lo ding hi ti a hi thau a cho anga lo wai le chun Iran hin China a kona na hi ta chu sum hi amu jing ding ti na a hi chu iga he them na di wa tu nia Israel in Iran gam sunga ipi bola drone attack apol jing ham drone strike apol jing ham iti dan ham athu I to bang ham ti ho neu khat iga he thein dewa tu ni KUKI channel mang cha iga khil che thein out chan cho hi in he them so ke de ta sanin iti am khana I boy now o uma hi jong le comment anen ki do ki thewa hi in ni chi chung chang hi update ahung ki na hi jong le hi cho jong chu aba nei cha in sei ki de wa hi tu ni KUKI channel be zo se na chung win ka ki pa in na bon cha wen pathin in phathei na bo jing taw hen